Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Ken ipagayam Maria Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sakmet kadagiti adu an ayat adumdumngeg iti drama yo. Ket naawis man to'y riknak amang ipatulod to'y pakasaritaak iti biyag. Mariknak asaan nak akayat ti katugangak, ngem nagan anusak, aging gaan nagsakit daytoy, ket siyak, tinangasikaso ken kuana. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Maria. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Bakit? Masapa tayong tunbigat. Intagabuton di manit ang mga noon unaan natan tumanan na iti utot nga agkalay. When lakay, may mayat numasapat ta saan unay anapudot. Sayang. No ado ko matinay mula, nagsayaat ko ma. Kumaa, hangam sana balen Pagbalinan tan abin iti dadduma, ta isuti umula tayon to inton sumaruno. Uwin na. Talaga kasta ti aramirin tabakag. Umunakan nga gawid bakit. Mahala ka dita na puros amani iti ilingtam. When lakay, Mangisupot kamutan iti idagas mo iti dananan. si kanton ti mangidagas. Idagas munton. Sa anak alumabas ijay, tadagasag pa iti taraken ko anuang di tabangir. Ay na, adon tumanan ang maibagbaganan. Anya ko matibagana nga, kat iso lang arodan ti idagasan. Alaki tin, mangisupot kan. Kunak no awan tao. Adda kayo matgayam diti malikodan ti balayo, tatang. Apay aya, Adda ngamin idagas ko kuma amani. Nagparot kami ngamin itay. Kunak no awan kayo. Ta isabit ko kuma ijaayan ti balkon. manungay ti bayad na day tamani. Ay, saan ko nga ilako, tatang? Ited mi apang ramanan nyo. Ay saan Agure ka, tenak mangala di taunag ti pagbayad ka. Sanak mo't nga agdatawat kahit. Mabitlaang. Dayto, yan ti kong kunakad. Imbagak lang arudan asaan alako. Ay, pumanawak ng laangan. Makamuditan, no ibaga na abastusak. Tadyak man la inuray ang nagsubli. Tapno agpakada ako ma. Kunak ngamin asikat ti mangidagas ijay mani. Apay aya. Imbagak lang arudan asaan ko nga ilako. Ang ipilit na pala abayadan. Kahit inawat mo, di ibay-bayad na. Saan Anya kumatga po nga awatak nga iti ibay-bayad ni tatang. Ay, jak amo No anyat makunkunana. Tapi manawak, ajak nagpakpakada. Ay, kat nagpakada kalata ko ma. Iso nga rod api manawak latan. Tano inuray ko. Ay, impilit na nga impabul sa jay kwarta. Kasangay ni tatang inton kanikadwangal daw. Sigurado nga agluto iti pagsasangwan tayo. Da kayon tulangan kadagiti ubing ti mapan. Tapay, di ka umay? Damagam pay lano apay. Kat amumat adinak kay kayat amanugang. Ay, napakit. Awatem lapta ka din ni tatang. Adda nga damakunanakin ka, no si kanto lang tiawan ijay. Natangsit kunanan tumanin. Makitan to lakay. Numayat to ti aldaw ko. Umayak Hangam numadi. Da kayon tulatan kadagiti anak ta ti mapan. Ay na, si kakit dimot mare. Awan no makipin natangken ka kini katugangam alalaki. Ad-adadi nakakayat ako nam. Ay, sa anak mo't makipinpin na tangken. Likliklikak lang ti pan nakapasakit ti riknak. Ay na mare, ingkantuki di gumatang iti irigalom ken ni katogs mo. Tabareng maayayo. Sigurado nga ikumparanan tumanen iti gatangan ti may sapay amanugang na. Si kakit dimot,
Apay ngamin nga un-una amay at mapasama. Aday ta. Nakagata nga kun iti regalo ka ni katugangak enton birthday na. Ay, sapay la kumaa. Tamagustuhan na ti ginatang ko apara kan kuana. Jay paborito na akulay ti innalak. Kan addapay kalugong. Aha. Awan mo't siguron tinalipatak. Agawid akon. Ay, kanya na kita awit mo bakit? Dayta nakasupot iti blue. Iregalok ka ni tatang. Dayta maysa. Condiments ti kargana. Ken daddo mapay ang masapsapol iti kusina. Ay, gusto ta nangalakan iti irigalom ko ni tatang. Wen lakay. Bareng ano magustuhan na. Ken bareng maayayo kanyak amanugang na. Kat kay kayat naktumatan. Happy birthday, tatang. At iti regalo kada kayo. Iti sumlatan di talamisaan. Happy birthday, Tatang! Ay na, pasensya kayo, no naladaw kami ti asawa. Adamin imay itay di balay. Ay na. Wan ka di anak ko. Ay, regalom ka di kanyak dayta. Wan, Tatang! Ay na. Agya manak balasan ko. Ay nan, iyag mo nga rodan. Magagara na kamang lukat. Ay Taga na. nga ipadlaw ni tatang adi Ay, na na. pagan-ano ti sagot ko kankwana. Impaibati na ikilamisaan. Aday ta. Idinto ta excited ang mangawat iti regalo ni Nelly. Apay anak kaululi magkabakit. Itay pa di ka matagtagari. Nagmadila nga min tiriknak. Apay aya. Agasam. Di man la pinagan-ano ni tatang ti insagot ko kankwana. Aday ta ka man ako nak. Makumikom la itay, ha? Saan na pa'y ama sa paraluktan? Anya asaan? Apay nga rod alinuktan na adagos ti inted ni Nelly. Ken, umanay la day ta na pagkaskas ta amon. Anya kan aya bakit? Nimot anti Susana dahi ta masabat ko. Aguray ka. Apay akas lamot ti inregalok ka ni tatang dahi ta suot na a t-shirt. Weno, kapadpada na laang. Auntie, nagmayat mo dahi ta t-shirt mo? Ay, wan balasang kaw. Inted man ni katugangam alalakay. Kasta kaya, auntie? Ay, wan balasang kaw. Saan na kano akayat? Isungay padawa na kanyak. Ay kat iso May mayatin nga agpaiso. No ipadawat na no di nakayat. Tadi kat saya. Apay akas lamas siluan day tasungo, mare. Masurunak ka talaga, Mare. Apay, anya ti pakasuro ng mareng. Nasabat ko ti kaaruba da tatang. Nakita ka kaparehas ti bado na di regalok ka ni tatang a t-shirt. Iso naging dadamagak. Ay, saan namot gayam a kaparehas laeng. No di kat iso talaga day jay. Anya? Anya matan jay katugangak. Di naman la in-consider mo ti marik na kitikas jay nga inaramid na. Bakit? Saan ko mga umanalita pangkuram ka ni tatang? Bayan, nakasaritak to. Anya pa'y aga po ang kasaritam. Saanan? Ang mga nuad at dalang adi na kaya't amanugang. Pasensya amlat ta ka din. No apay pa'y lang amin arinigaluhak. Ay, babawi kon. Nagrigatan aya talaga. No saan da ka akayat tinakaikamangam. Mangrugi ka man nakunak bakit? Agpay sumat Sipod pa'y didak kayat. Gaputawan nagadalak. Unawan adal ko.
Sa anak akas ka ni Nelly adi adal. Iso a paborito ni tatang. Tanggap na tanggap ako na da iti Tagalog. Ang nalahos to maladay tan bakit? Di man lada amay ramraman mon. Pudnumat Day ta ti rason no apay nga aging ga ita. Kat di nakayat a manugang ni tatang mo. Abay, nasakit ka numot tinakam mo. Kaputi padawat ko yung t-shirt ngayon regalong kanyak. Kwa, tatang. Mano ayat ipinanggatang mo, tasukatang. Day talakit din, di pagsaksakit ang tinakam mo. Ibagam, numano, tasukatak tinggatang mo. Saan mo't ajay ng gatang ko ti pagsarsaritaan ta? Oho! Alakit din. At iti isang aribaw. Nanyakit din kami agapuan ng gatang kapailaan. Kadyak mo't kinid daw arigalwan na. Berto, anya nga ta no umakarta yun ijay lugar mi. Ha? Ni, apay ana panunod mo na ita? Pampanunutak lang amin. Isumot lang asaan kami nga okay kan ni tatang. Mayat sa laangan no madayo tapay laang. Ngam amumet nga adda dito ti pagbirukak. Ngam, Ano samlatan no anya ter aramidan ni tatang. Mamati ak ngagbalil tumot lang ti panakilangan nakin ka. kaanon tupay. Amangan no kumarkaro pa'y ti kinaalas ti trato na kanyak. Ne, itaman pa'y nga umawag ni Bayaw Lari. Anya nga tatibagana. Hello, Bayaw. Hello, Ipag. Pasensya ka na, no maisturbo ka. Ne, apay ka di, Bayaw. Kuwang amin, Ipag. Imawag ite ni tatang, kat masakit ka no. At dapat trabaho mi kanimanang munele. Numabalin kat sikapay lang ti mapanmang kita kan kuana. Ha? Diyak mo't mabalin a panawan ni Nelly iti trabaho na. Isu apangasim ka din . Uno, ibagam ka ni Berto. Sige. Kita to inton madamdama, Manong Lari. Apaya si Katimbay. Kaninel tinawagak. Saan ang makaumay ti di adal amanugang yo, tatang? Tada trabaho na. Kastamutan ka ni Manong Lari. Iso nga ano sandak ang mga sikaso kada kayo. Saan na bali, tatang? Taumay to da Manong Lari inton rabi ditoy. Iso ti kadwayo inton rabi Mala. Gawit kang ngarutin. Diyak ka sa pulan. Di panangasikasom kanyak. Saan ang mabalin, tatang? Mayat kayo man wenno saan, bantayan kayo. Kan may isa, kinasarita nak ni Manong Lari amangaywan kada kayo. Iso apasensya kayon, tatang. Sa anak pay lang nga agawid. Tatang, anya ti kayat yu asidaan? Awan? Kunak lang ngarutin nga. Gawit ka. Mangan kayo pa'y sakbay nga agawidak. Ibagayon no anya ti ilutok asidayo. Tapno makapangan kayon kat makaawidak matan. Inkag prito iti bangos. Day talaang. Sabaw yung ay. Ay, agsigang kamot lang nga. Nainayunam, di kargam nga alsam na. O sige nga rod, tatang. Panawan kayo pa'y dito'y ay nakagluto. No adda masapulyo, pukkawandak laeng. Hello, Bayaw. Hello, Ipag. Kumusta ni tatang? Kalkalpas na lang anangan. Saan nakamot siguro asong sumitan, tamasakit mag. Adalat tamot Manong Lari. Papaawidan nak nga rod itay. Anya? Ay, una yan ni tatang aya. Ang imbagak amangan pay, sakbay nga agawidak. Iso aday jay, nangan may. Pangahasim kuma, Ipag. Di ta kapailaan kuma. Saan mo kumapampanawan ni tatang?
Urayam ang makasangpat kami kanimanang mo. Wen, manong. Imbagak lang dayjay kan ni tatang itay. Tapno mangan. Agrubat ka bakit? Oh, apay. Mapanta kita ni tatang iti ospital. Ospital? Uy, intaray ka no damanong itay parbangon. Ta agsarawakan ad-adang imato ti gurigor na. Anya? Alan, agrubat ka tanay. Ang mga no agur-urayan damanong kaneli. Sumrek dan sapay ti trabaho na. Kumusta tirik nayo, tatang? Medyo nakapsutak pa ilang anak ko. Sana bale, tatang. Adda kayon dito ospital. Mataming da kayo anaimbag. Apay, Daneli nga Nag-awid dan ta sumrek da pa iti trabaho da. Saan da nakapagpakadan itay kada kayo, ta nakaturog kayo. Kasta ka de. Uwan, tatang. Siyak pa'y lang timang bantay kada kayo, tatang. Kabayatan ti kaadayo dito ospital. An-anusan dak amang bantay kada kayo, Taawan met ngamin ti sabali amang bantay kada kayo. O makitang bakit? Mayatan tilinangan nyo ka ni tatang. Milagro nga rod, lakay. Ibagbagak nga minikin ka. Angam, talaga nga taan naawat na kun kas manugang. Tapagduado ang palaang kat kas makitam, di nakamutan pakpakita ni timadi. Manon nga aldaw asikat ti mga asikaso ken ko anak kat mayat mo. Kasanon, no italaang nga agsakit anasingpat kanya. Si kakit di mat. Agipapan ka maran ako nak. Naisimpak amin ng agamit tayo, tatang. Urayin tayo laang basit ni Berto. Tapno adamang kibin kada kayo. Oh, apay. Nagbayag mo't nga minin da dya, Berto. Ha? Ay kwa, dandani siguron day jay. Napanpay ngamin nang ilinong kadagiti ipaspastor na. Oh, makasikur ti angot ditoy. Anusan nyo labasitan, tatang? Ne, aday tamot gaya man. Ison ti simrak dito ward nga ayan nyo. Apay akas jay ti tinor ti panarita ni tatang itay. Kasla nagsubli ti sigod apan nakilangan na kanya. Imahinasyon mo lalay ta bakit? Awan mat sabali ang adlaw ko. Wen siguro Nakaamiris mo't nga ta, nga po iti panagsakit na. Ngata, lakay. Uy, si kamot tinangibaga. Akabayatan ti panang bantay mo ken kuha na di ospital kat nasingpot kan. Di taan nakita na ti kanasayaat mo ang manugang. Tay tilikodan timpakpakita na ken ka kat inasikasom na ta. Sapay la ko mga rod, takasta nga agpaiso. Lakay. Da kayo matgayam, tatang. Umunag kayo, Saanan? Ha? Umay kula itid daytoy. Subremot day tatang. Awata mo Apay ka di daytoy, tatang. Tangdan mo, iti panang bantay mo kanyak, iti pan naka-hospital ka. Sa anak mo't nga agpatpatangdan, tatang. Jack awatan daytoy. Iso nga alaan nyo matlaang. Ay, saan? Diyak alaanan, tinalpas kon ngayon yawat. Ken saan ka man nga agin ko na Maria? Ha! Ambok at tagiuray mo mutlaang dayta. Ha! Impagarup ko asumaya aten ti pannakilangan ti katugangak kanyak. Nga maging ita, awan latta ti panagbaliw na. Tuy pagayam mo, Maria. Agyaman pagayam Maria iti dito apakasaritaam, nasayaat ti ipakpakitam iti katugangam. Ngam kaskas di ti panagkita naken ka. Wenno ti pannakilangan naken ka. No pay kasta, ituloy mo latta apakitaan iti nasayaat. Tapno maliklikan
ti Diyo pagkinaawatan. Agpakumbaba kalatta, tamamatiak nga iti udi na, makaamiris to, ket agkid daw to iti dispensar ken ka. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Maria. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kanin surat para iti radyo ni Rizalyn Roman, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.